draga braćo i sestre, svi se radujemo, svi strepimo, svi jedva čekamo da ovo naše čado u gradu Frankfurtu, koje je prešlo nekih 6 godina, oko 6 godina, 2012. godine, mi smo dobili ovaj hram i za 6 godina mi ovaj hram naš, kao dobri otac i Matijino svoje dijete, kada gleda da ga obuče, da ga sredi, da mu dijete miriše i dušica njegova i svakako da mu je lijepo i krasno dijete, tako i mi ovo naše ovde čado koje nam je Bog podario 11. decembra 2012. godine, gledamo da ga obučemo u pravoslavlje. Jer pravoslavlja kraljina je najljepša. Kada se čovjek obuče u pravoslavlje, on zaista ljubi jedne druge i neprijatelje ljubi. I onda ispovijeda zaista istinski Oca, Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i razdeljivu. I zaista pravoslavac kaže Gospodu: ljubit ću te, Gospode, kreposti moja. Gospod je utvrđenje moje i čega da se bojim. I mi, draga braćo i sestre, sve tako čineći, svjesni svoje nedostojnosti i nemoći, blagodareći Bogu što nam je podario ovako zdravo čado, ovakvu građevinu čvrstu, činimo sve da ova naša dječica, ajde dođite vamo vi dječica i vi sa dječicom, dođite naprijed, slobodno. Ajde, Roze Kapici, dođite. Ajmo dječice, dođite naprijed, ajde slobodno, dođi sinice. Dođi ti bak, ajde, dođite vamo, sva dječica naprijed. Ajmo, slobodno dođite ovamo. Ajde, glamočaci, ajmo, dođite ovamo svi. Evo vidite, drago, okrenite se prema narodu sada. Okrenite se slobodno prema narodu, vjernom našem. Dođite, Anđelčić. Ovo što radimo, braćo i sestre, Bog nam je svjedok svima i kako činili mi, neka nam Bog tako bude u pomoći, neka nam Bog tako pomogne. Kako činimo da ova naša dječica, kad porastu, kad budu dolazili ovde svi oni, kad budu se oni vjenčavali, kad budu djecu krštavali ovde, da i oni slave i hvale Boga isto tako ljubeći jedni druge. Da ljubimo jedni druge, da ispovjedaju Svetu Trojicu, Oca, Sina, Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu. Da i njima Gospod Bog, ovoj našoj dječici, da i njima Gospod Bog bude utvrđenje, uzdanje i kad dođu ovdje ovaj hram, ako Bog da potpuno freskopisan, živopisan, u Carstvu nebeskome naslikan, jer sve ove freske prikazuju, simbolizuju i uvode nas u Carstvo nebesko. Ako Bog da kad završimo ovaj patos, ja sam vas pozvao neke i molim sve, mi smo već ušli u pregovore patos da uradimo jedan divan patos, originalan patos, vizantijsko-srpskom stilu, sve prateći ovu poziciju od oltara napred. Ja sam pozvao i moram i neugodno mi, ali moram reći koji možete, pomozite. 200 evra će nas koštati kompletno kvadrat ovoga patosa. Ko može, neka pomogne. Isto tako pozivam vas, draga braćo i sestre, i reću vam i ovo, ponosan sam ja na vas sve. Nisam ja niko i ništa, ja sam ovde samo sluga Božji i sluga naroda, ali zaista sam ponosan na to da je ovo i sve što smo radili do sada, i kupovinu ovoga hrama i centra, i ovo sve što smo uradili, naročito dole u podrumu, sve ste ovo vi uradili. Niko nama nije ništa pomogao sem našega vjernoga naroda. I u poslu, i u radu, i materijalno. Zato vas molim, kao što ova molitva na kraju, kao što kaže car David,
gine duša moja da uđe u dvore Tvoje, Gospode. Pomozite svi da ovaj zaista dvor Gospodnji bude ono što smo na početku i govorili, svetionik pravoslavlja svima nama, ovoj našoj divnoj dječici, ovim anđelčićima, da bude temelj njihovoga života, da oni izrastu pitajući se prečasnim tijelom i hraneći se prečasnom krvlju našega spasa, da budu na ponos roditeljima, crkvi i otadžbini i da se sačuvaju, jedino će se tako i sačuvati od svih budućih iskušenja koja dolaze. A vladika Nikolaj kaže, mi ne živimo za bolje sutra, nego za carstvo nebeskoga. I da se ne varamo, bolje sutra biti neće. Ali isto tako da se ne plašimo, jer carstvo nebesko dolazi i obuzima. Zato vas molim još jednom, draga braćo i sestre, ko može, neka pomogne koliko može od srca da ovaj patos završimo. Isto tako, kraj marta nam dolazi Rade Carić, što je radio ove freske i nastavlja dalje sa ovim radovima. Očekujemo sljedeće 2 nedelje dozvolu od građevinske, od Bauanta, za nastavak radova u podrumu, salu našu da sredimo. Isto to sve radimo za njih. Također vas molim, koji možete i hoćete, da mjesečno pomažete svoju crkvu sa nekim malim prilogom. Neka bude dinar po dinar palača i mrva po mrva pogača. Jer niko nama ne pomaže nego naši vjerni. Pomozimo mi svi da se ovaj hram dovrši, da ova naša djeca budu ponosna zbog svih nas i blagodarna Gospodu što činimo ovo sada kako činimo,